In spite of our successful operations in the enemy hinterlands, the Germans are gaining more territory. We have moved into position on this riverbank, but our troops are definitely inferior to the Germans. Unfortunately, enemy paratroopers have landed in our hinterlands and gained important information there. These units are trying to join up with the troops again on the other side of the river, probably to the north. Your task is the distraction of those paratroopers. They must not escape across the river. German advances on all the bridges are probable. Mines and anti-tank cannons are the weapons to be used in order to repel the attack. In short, eliminate the paratroopers. Вот так вот. So, wir neutralisieren jetzt die Fallschirmjäger in der Hinterland, hat er gemeint. Aber Bruder, ich dick auf. Die nackten Wahrheiten. Fallschirmjäger, не gut. Пехота готова. Ё-моё. Товарищ командир, жду дальнейших указаний. Ein Offizier? Пехота готова, товарищ командующий. Geht die gar nicht verteidigen oder was? Пехота готова, товарищ командующий. Oh, Scheiße. Есть. Пехота готова. Ja, die Fallschirmjäger, wo gehen die? Haben die einen Termin? Пехота готова, товарищ командующий. Саперы ждут приказа. Жду приказа. Bei Schleppern ist Lump dafür. Пехота готова. Батарея к бою готова. Ага. Da hinten sitzen Säge. Пехота готова, товарищ командующий. Есть. Бегом. Пехота готова, товарищ командующий. Aha. A rifleman. Жду приказа. Bruder, warte mal. Fallschirmjäger. Саперы ждут приказа. Warum der hier? Артиллеристы готовы. Мужики, быстрее! Жду приказа. Жду дальнейших указаний. Ja, du Heiliger. Приказа. Мужики, быстрее! Артиллеристы готовы. Mit einer Kanone gegen die Panzer. Traurig. Der Panzer ist gefallen. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ. Oder war sie futsch? Саперы ждут приказа. Жду приказа. Есть. Hey, drum ist der Frieden, gell? Aber da wird ein bisschen haarig. Mit der Verteidigung. Wie schaut aus, russisches Oberkommando? Geht Verstärkung? На родину! Жду приказа. Пехота готова. Совершенно точно, товарищ командир. Ё-моё. Мужики, быстрее! Жду приказа. Transport Planes. Wie schaut aus, rückt da. Das freut mich. Und dann haben die Verstärkung. Auf der verkehrten Seite. Aber Bummi kriegt auch was.
Саперы ждут приказа. Bei der Reparatur bleibt er gleich mal da. Tötet sie! Ja, bitte, der Kumpel kann rasen und ballern. Dann sagt er gleich mit Dorfi. На родину! Aber gegen Oli wird er keine Chance haben, oder? Артиллеристы готовы. Пехота готова, товарищ командир? Так точно. Пехота готова. Есть. Жду приказа. Расчет. К бою. Nein, der wäre rattert und durch, gell? Der gepanzert. Kann man warten, oder? Направлен, слушай. Расчет. К бою. Есть. Aha, Пехота готова, товарищ командир. also bummelt rum da was. Так точно. Да, начальник. Und hier da unten, Поехали. der einsame Krieger, der kämpft der Lord. Да, начальник. Приказа. Der Panzer einfach links, ja, pass auf. Расчет. К бою. Подавать снаряды. Und weg war er, gell? Eine Verpuffung dazwischendurch. К маневру готов. Вот так. Was hast du denn da? Eine T-70, glaubt ihr was? Батарея к бою готова. К маневру готов. Поехали. Mal nicht rum, auf du. Пехота готова. Точно. Der Huntershaus, rein du. Экипаж к бою. Da wird der Rifleman, der beschickt dich doch. Да, начальник. Aber hier, die Wachsendreiber werden schon aus. Экипаж к бою. Also die außen doch. Так, есть на связи. Есть атаковать цель. Die außen ist unten noch. Экипаж к бою. Выдвигаемся. Саперы ждут приказа. Будет как новый. Снаряды. So ist er da, wir haben ihn erfolgreich durchgeschlagen. Снаряды кончились. Ja, bitte, die Rede war ja von Waldjägern. Wo sind die Buben? Denk du noch rum, gell? Саперы ждут приказа. Ага. Батарея к бою готова. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ командир. Пехота готова, товарищ командир? Есть. Dabei, Buben, an die Front. Da ist am schönsten. Саперы ждут приказа, Ага. товарищ командующий. Ja, was bist nicht Да, du? начальник. Also, das war's schon. Ja, wenn er meint,